Kare bilang pialang ro elong munit kiti tanga bangar pum kelong pong. Dholajan LP School Hemasar nung heng nola bapita Kare Bangla Uttarmas Council Education in Charge IEM Theglong lede. Sukuri rong pharpi KNC ami phikimi keman. Rong jang phongara tum Jal Jeevan Mission scheme pen ki piki ju nalang long lede. Pai ni phai siar ni nijang Kare Banglong arlo wathatlang so police station ka parlo pon Kare bilang pialang royalong inot kiti tanga bangar pum kelong pong alang li wathatlang sor artaning kan tokebra phol apen alang limen karlitang senot ing tipusi pang thekpon birta kirip dunlong atengki rada tum Kare bilang pialang royalong munit kanglang theglong si tong sekot pen police aphan birta pilu laso pen alang li phan langalong pen hong anwan si ahema sorto aphan birta pachinilu alang li okpran ki meoi de jok kiso kachilang damji aphan pura kedam tang ni phain kore sirkewarni hempen barjui pen ke che theglong le derlo pusia supo mensing ing tipen che than pon nonamat bangso puthak wathat ang so police station pen si side antame chipari ding pon lo wathat lang so pen khorsing tero nang ki palia birta malong news Oleh. Lesu dak kisu ngacelang karupinha Nang lihat benda bantu sih gavelon kalau bangso nang li serba bangka. unibar ani si bang dak kumara Kumar hem lo ke dami kan ta. beliau hamlos Kenal lo. karupinha kumar kumar dak dari itu ya lah kumar dak si dari lo ani si dari lo ma ada Ni ambangnya beda lo ni ko na pipen lo dak ke bangka ta la nang li ong hem bangka. unibar ani ya Huni barani sih bang. An ke la dak la nang li ong hem pen ko mentu sih gave pula lo bangso nang li serba bangka. dobar punya hombar punya ini lo kan itu ndak rong aja beri yang tuh lu juga gomlong lagi aduh kan saya kemarin la punya rong kecil dari dia lo tapi menalu sarang rila sidang nak sama di balo kubal Phone up saya apik curot macam lang siwa yang loh. Amar aju tak an curot lo. 5 lakh pun yang sih. Bagi form along apa orang itu cuma. Kayak gini juga loh nantong ngedam ni nantong. Amar ni tu malah. Mana hera ke dam. Toilet ke dam sitin lah ya. Mata angbak anta bagi ke belum dah wang dan. Kurial alom mata pun pan pasini loh. Ama si hatu mang tawang bit pula hayo ma mondir dam jallo so ber tiga ma tu minalo sini lo kiri nang la dak te lo ngati de thang mi lo pu sini Nanti nang li hem ko mentu ni sialang li ke bang nang li hem bang. kun di barada Huni bar. Kave ke pini pen ko ano alang li phan kiri ganang tuma atu mi pini atu mi pini. Nilip MSC constituency ke parlo chuki hola dholajan LP school ahem kedam tangari wa chiklo anarlo class doba mahot men tomon ke theke japen school ahem adung ke doa theng pi school ahem ihin arumalong babrailo bons tame Kare Bangla Autonomous Council Education EM Richard tok bia hin pen arjulong le chikrong the Kare Bangla Autonomous Council tum loge charle hin kang thurponji aphan kalisi kelang ke pangkre jeman de dholajan LP school ahem ihin arumana theng pi babrai pen chiklo jon tham pleng der pita non anta kesalok le rek pena jok non pai pai chiklo class doba mahut anta do thai besi arve lipraban pinsinang manle quality education of hanjong si kemang binong mate kaningjia teng pache tonji polo tangte non amat Kare Bangla Autonomous Council hin pan bangsolo gacherle hem asar nu arpong hoi kena hoka son an kesalok pon thujia pan saiding ponangji pusi habara rada tumpen kaningji pon padu lason si hala sohut bang ke thamarenga hu ke so dona to phanta ame thang hin pen si chelang pon nanglo lapen Kare Bangla Autonomous Council hin penta nanglang dunang jia podlo pusi asar burata hin pen ningji
pon labang so loga charli ahem ke no lapen class 2 thaya bi pinlo pa birta karibyang lo termas councilor CEM Dr. Tuliram Ronghang education EM Richard Tok bilapen nilip MSc Povitra Rong pia phan pen chenglong pen nangan to phan apong lo kachuningri bonds tame kachuningri alam RDP pon pe dada son si mandet lo besalang to hin pen kaning je pon patu cuki hola pen amir son terang nang kelo birta Malong News nang toma school long gedam tang aru ni paing kora troksiar ni tomon here ang eklo ho la school do bom class do bom hut areng so ta bang thom on ni do musumartum labang so school hem asar nung pinian ta selam le dat so puthak nang tum rong sorban pilo puige aru chiklo la ni phai hing kora troksi tomon aru ge thia joini la dholajan LP school dak nilip constituency akai Povitra Rong PMEC Hawarlo laso long hala sorni pen non pinier ni anta laso school phan akai CM Dr. Tuliram Ronghang la pen education EM akai Richard Tok bi alang li phan stame labang so birta bang palilo la se akai CM sarbang pulo laso school hem ke pakim je phan akai Richard Tok bi phan si forward lo pulo stame school bang ke pinier ni anta nangkim nangrang relang tampe osomar tumke loge charli ta kasik sak hektik lo lapen nilitum ta social media pen stame kapachini ong lo council tum phanta education em phanta pachini lo lapen dak MEC akai Povitra Rong pia phanta me pachini lo lapen alang lita chichak lo la nitum hadak education em long pale po lahai lam chingki po lapen kimnang po selang lipulo stame non nilitum dak donglang so hawar tum bangke laso puthak lam kaning ye dun thu ong ta social media long ki pidun thu ong da kaning ye tum bang si katherak thulu na bangke ta pinier ni anta nang kimnang rang pi pedalo angke dak au somar ke dopik angke non office room long si non da loge pathan la an ka sik sak dolo RV lubunante hema ma si do thai be pinlo school hem pi ma si RV ate lang bung bhari lo nang tum RV ke jang hole bang tame dak thek longji lapen arni ke so hut pulante dosia thai be lo non son an arni ke so pikan ke dake thansi tun e lasila so war sai bang prabjin pen karbiang long tumas council ke hai Dr. Tuliram Ronghang CM man peng ke thenai nangli labang so bang li tumhan RDP wegra la lu charli hema bang nangkim nangram pisera kha lapen ke hai EM Richard Tok bia ke hai alang li samela bang so school putha bang RDP pigra labang so bang prabjin pen nangkim nangrang pitha lapen dak nitum local MEC ke hai Povitra Rong pi nang li samela bang so putha RDP pontha lapen ladak bukajan MLA Dr. Mumal Mumin stamen nangli na hok litos tamela bangso puthak nang tum RDP wetha ladak non ke karbiang long tame logo charli aphai bat pik nangi pulos tamela solong non nilituma hawar nilituma rong bangke non bangke logo charli aphai ke bat jigali logo charli usomar tum ke charli phansino ke katikku kisung thek tiklo na sinil tum rong pen ta chirung det pu pulo adim lang lo rong pen ke chirung pen ke litung ke padoron e lasi lagi council tu penang rap vek nangji lapen lagi council tu asai lu posini tu cirung stame cepat dorong ni posini tu mangai cington kok lah lasi so school repairing ye fana we pa puthak nang lepisi puji labang so puthak fana we po bangke ladak hala dak school na ki kimji po tumsi keningji tamne hala EM tum pen lapen CM tum pen council tum pen keningji lor bang ni chi arjulong lela tame ladak ke thana bang ke aho laso school hem kim po pulo tame tangka we pusi keningji pusi laso lambang ke kekla so dak la puthak ke kumane atum ni sigelang phanam kipidun po doai chunam phan po son ngasi sak tum dum MEC bang nang chichak ba pilo nang chak nang chak lo di kuan de noi pia la he angke ba noi pa lang pustan ni phan ni ria ju kol lo na receive se message ta pilo na reply pe thang da man ana na receive se lo phone call bom ta mani da dam no dak ta hada ke ni ke churiam de thema di tu ga de la se dam de lo non phi ke son non bilta non pia lang nang chukor he MEC bang vedat bu na pula he bang dan ni da dam no dak lo ya lang phone na receive se lo mati angka lang na kor ga baro baji pia na se na korong ti mang ke lang ni ta dam no dak na kor lang he MEC na kor lo ami thang man na to la pasan ta we lang bang oi Karbi nimso ching thora song atum pai pai ni phai isir ni diphuk laba long krehini ang deng ning kan segame pi paman pon labang sor ni karbi nimso ching thora song ke sengare ni along pache tondun si ning kan segame pi setame padupon ada por phai ke pen jai mek pangcheng pon ke cheng si song alama me phireng ka teron pe hin pen si ing thor pon laso phi delegate sejon pangcheng pon thu jai megalong bang pharo hinra phokep so se ke NC aklem bang phe tum che tong dun rin ti jai megalong ke NC a me phi ke mi setame ing bai pon kadu ka
chedon sarpen sukuri rong pharpia phansia kimi ami phikimi pekpon jaime galong sorlo pharman chingbar kre man peng warsai lapen ke jogwanjia phanche song pangtang nangji pusika chingwai pon padu lason se det piang kang pen chenglok north east habar manipur along sorlo phan kelang rem kelik par picnic paret aputhak sodak pen pin rem pon lapen sorlo phan sarkar pen raikom pibek nangji putak ke hang patopon lapen kari biang law termas council along sorlo pharman phan phokep sip reservation pipon nangji lason se municipal board pen kaprek decision making body along ta sorlo dudun long nangji phanche thanchi mum pon padu anpar ta arta kijum pen penan piso ke bana jok kisung aputhak ta kaching bai pon padu lapen kari biang law termas council mate shikshidol termas council aro uniform civil code kewan chedon dun thekthi lasi prabjin pen kari biang law termas state ke long ji phan non ke dobam sarkar atum alam chaga teng papling ponangji pusi ke hang padu pon krungching saya melong aluhiaman pen basa pirong pipi KNCA Klembarim Rabi Kumar Phangcho Secretary CPIML Hills Party Committee Rajesh Ingti Advocate and SYJ Gubin Togbi Office Secretary CPIML HPC Rohila Singnarpi Asa Karibiang Long Committee Kamala Tisopi Karibi Sorlo Kirsan Asong Violet BP Mepi KAWJF Penching Lo Katum Tame Chetong Dun Rinti News Desk Report Malong News Nizang kari Benglong lakhai si Dwaramla constituency ki parlo Rongjang Phongalong India Sarkar pen kipipon Jal Jivan Mission Scheme rada tophan joy ki pen mate adon tin stame ki jonalang long lab nang jipura Sarkar pen ron ponlo bonstame Rongjang Phongang kangalong penangana rongalong ki jonalang kelong dunde ong munaga jog rada tum sung nanglu lason se hadak lang teng ki long arona teng pen lang ki pinang jiadim ke lang PPC filter te pin se lang pipon lapen rongajo adon tin hemalong lang PPC paibanta selam lesi hemalong bikang hu puta rada hin penang than pachini dun kadu kabe humplike bra pho hem ke langa pipe manta pidam de lang pose hada garong asar the pen lam the nang chipak lang dun labang sorong jang phong JJM along ahok pera sai ke klem patang pon thunang ji puse rong rat pen chuning ri pon padu bangso skema farman ke klem pon ke contractor siwa chetri pusi farang ke thengno nang than pachini dun lasya lang litame rada phan mesen pen ke jona lang pale pibek nang ji puse rada tum pen ka chuning ri pon padu Wathat lang supen khorsing teronang ke Polya Birta Malong News. Nanti siri senar lo ladak nilirong itu marong bangke pangki senarong lo. Nanti lah nang li tumarong along JJM mate Jal Jivan Mission pen la lang ke jun adon tin samili rep nang pula so lang nang li tuma arong sami nang li lo tang te lang puku an sigi tang te lo la so lama hok ta dalam than hata. Ke tang te bangke dolang mene 45 piece dolang la so piece la 45 piece bangke adharowal mane tang te dal. Ala tep talong lelo ala ku nange ki pip je la so bangta la pilupo dong ta na putih lo ton ko hudan si mat la si nanat long nun der ni tu make ku pineng pena pray der bosor bagolo Ceng det peningkan lan dulu lan ingkan dulu. Nanti non bang kenal tum la lengket helo jalo non dak nang tum duram la long sampai kit heading tum do kopis nang tum tuning ring di hela tong. ni tum chuneng ridan la pulo the ni tum ta sumar bhek bikre tum pen hala sa hemsor bang don tina hemsor bang alus tum mang kostulu mati masih lang tu kaita sok derun imati ane nak pa tang pidap rang hunte manil tum ta ning sampu dak doramala lang li sim ne yem ala pro chondro apanta chuneng rilo lapen ke sim sar tuleram ro apanta chuneng rilo laso puja patang pa Tang de la nang li tum rong long kaduk ave don kwan sigi long tang lamate ke long le don kwan sigi do lang. kelong le abang ke dolang bane ton krep hobak dolang bon Tang te la puno na mar lang la pu long boy chusok long boy la pu son ki tang tang sampai dulu malah. dolo Don kwan bang dulu la bang. la bang ton krep hotrok bag dolo bang Puta chitim bang ke non lang ki long le si ong lang. lang atau pale da nil tumarong ke don flike he stame pan pale dam ide na lam hai mane pale esonte mil hai ni tumin beta churu lo la sarkar panda Ante la bang so dak kontraktor mate la bang so sai nang ke klem bang nang tuma men chinik ma. ni kalau la so sai nang klem ke siwo setri lo alang ni si bang lo oi thalang su bona hai bang la so kamang ngutik pra pen patang thei phansi suneng rilo la pen jong si bachun thik thei bute ne rat pen tame kasi song tame dong kok klem ke siwo setri lo alang ni si bang oi thalang su bona hai bang
Lasi laswa kamang untuk perapen petang thei pangsi suneng rilo la pen yung si pachun thik thei bute ne rat pen tame kasi song tame dong Sumbi tok BP Miss Kid India Tourism 2023 kache palong dun. Kedam tang ja khongi phai thom ke barni Goa rong sapia long Miss India Kid Tourism 2023 ke padopon along Sumbi tok BP Miss India Kid Tourism 2023 anong e che palong dun si Caribbean long aphan isi nong mi wan pilu. Sumbi tok BP alangli St Thomas School along si Trokang Deng Chardik Bong alangli ke Babu tok bi lapen Lolita Teron Pia Sopi iglu lapen alangli rong amen lake Parokwa mate Wothongaji Lokso tok bi arong Lason salang lipan mentor Bornali Kram sapia hin pen Bidi Sorian Parta alang li jongjong kacipaduk pen joksi bangsonong e cepalong pen Don Rap Jirpi Jirpoan Parta Caribbean long apan isi nong me wan pilo News Desk Report Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Klarda Kabirta.